rero aya ni amashusho agenda acicikanya ku mbuga nkoranyambaga, aho ubu ngubu tuvugana aya mashusho agenda tugeraho agaragaza uburyo M23 yabashe kwigarurira umujyi wa Goma. Aba ni abaturage uko ubibona bagenda bakira n'ibyishimo byinshi bakira umutwe wa M23, binagaragara cyane ko kuko bamaze iminsi babangamiye cyane abarundi n'abafasha gusubira kugira ngo birinde abaturage kugerageza gutanga kwica abashangilia usaba gukanda subscribe, gukora like, ugashyiraho comment. Gerageza kugenda tubagezaho amakuru yo kugenda avugirwa mu bihugu by'abaturanyi cyane cyane Goma, aho turi buze kukugezaho amakuru nyayo uko bimeze isaha ku isaha. Hawa M23 wanafika SSRK, wanakuja Gombora kabisa, waone kisi watu wanafurahi. Hapa ni SSRK Goma, SSRK wanatoka Sake, na si hapa SSRK kabisa tunagombolewa. Ndio hapa kazi wako wanapita kabisa, na si tunagombolewa hapa, tunagombolewa hapa SSRK kabisa, na sisi ndio hapa wanajeshi kabisa kishiko wanapita, ndio hapa kabisa hapa wanafika. Hapa ni SSRK, hapa ni SSRK, hapa ni SSRK kabisa.